Where are you going, big boss? Oh, I'm going to Key West now. I want to eat something now. You're hungry then? Of course. Biar kelihatan dulu, Pak. Ayo. Keluar kita jalan-jalan biar udara segar. Keluar dulu dari sarang ya. Sekarang kita berada di Key West. Mantap jiwa. Southern part of Amerika. Oke. Baju $10. Mahal juga sini, Bang ya? Mending beli di rumah ini. kereta nih kalau tur gitu. Kereta tur. Ini kereta tur ini. Kayaknya nggak ada sopirnya nih. Oh, ada sopirnya, coy. Nyebrang kita, Pak. Nyebrang sini. Bang, kayaknya ini pernah dilihat di Antv nih. Ya. Replay. Di topi, Pak. Di topi di mana? Di sini, Pak. Wih, keren ini. Harley Davidson. Tempatnya bersih, bro. Tempatnya bersih, rapi lagi. Mobilnya mewah-mewah lagi, keren. Sekarang kita mau ke Thai restoran. Kayaknya ada orang Bali nih. Makan apa, Dek? Mana ya? Ini sama Mas. Hey guys, how are you today? I'm good. Good GoPro. Can we have GoPro ya, GoPro 7 bro. Say hi to my friend. Guys, Argentina, Thailand, Indonesia, Indonesia. we like nasi goreng ya? Yeah. Five, right? Two short fried rice. One is very fried. one is Thai hot, Very fried. Thai hot. You sure? Yes. Okay. Absolutely. I don't know with this guy. Shrimp, shrimp. One Thai hot and the other. Pedas ya? Just pedas aja, just Yeah, spicy. it's spicy a little. Okay, a little bit. Yeah. Level 2. Yeah, little bit only, Yeah. not too much. Level 1. Okay. Minumnya For drink, Singha, just no, I don't. Sapporo. Just give me a Thai tea. Thai tea. Just same. Two Thai Same tea. with me. And water ya, your mind. That's what. Yeah, water and Thai tea. What's the passport is like? Sir? Sushi 1, 2, 3. And the user is Yoshiban. Yoshi Bali. Yoshi 1, 2, 3. Yeah. Thank you, bro.
Makan apa aja bang? Makan nasi goreng aja bang? Oh, ya. Tadi nggak makan nih kak Palong ya? Belum. Sekarang saya berada di restoran sushi Thai Kaisen. Apa cuisine gitu ya? Thai cuisine. Sama teman saya, abang. Dari mana bang? Dari Jakarta. Kayaknya udah mau cepat pulang kayak nih. Selama 5 cruise itu Yol. Cepat itu bang. 2 bulan. Saya baru datang nih Yol. Ini nasi goreng ala Key West bro. Ini ST namanya. Apa namanya nih bang? IT. Keren. Ini ada penemannya ini, kondimennya. Mantap bro, ada udangnya bro. Ini juga enak, mantap. Coba. Beginilah situasi Key West bro. Tempatnya lumayan panas bang ya? Tapi enggak. Mana panasan sama di rumah nih bang? Bersih sih. Bersih? Kalau di Indonesia masih ada buang sampah sembarangan dia nggak enak ya.